Bagesho re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša thuigo tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. ANC lositše kudu-kudu malapa a bona lositše kudu-kudu empa seo leng gore ba se šile mo fase together with their BC members re tlo kgona re tšwele pele ka sona. Maloko a šupa go a seswai a ANC a wa hlokofetšego kotseng ya pese bekeng ya go feta kgauswi le Paul Petersburg ka KwaZulu-Natal a bolokilwe ka Mpumalanga. And it is Apollos. Let's put that onto the roof of the net. Go tša DSTV Premiership Orlando Pirates hlatlogetše maemong a bone lokong morago ga go setla Polokwane City ka e tee go lefela ka Polokwane. Batho bešo thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Bahu ba šupa gare ga ba seswai ba maloko a ANC a wa hlokagetšego kotseng ya pese kgauswi le Paul Petersburg ka KwaZulu-Natal ba bolokilwe. Ba hlokagetše tseleng ya ge ba boa moletlong wa go tsebagatša sengwalwa sa ditshepišo tša dikgetho lepatlelong la Moses Mabhida bekeng ya go feta. Bontši bo hweditše dikgobalo fao ba bane bao ba go betšego la go bakwa la badimo ba amogetšwego bookelong bja kgauswi. Maloko a šupa mokgatlo wa ANC a hlole ya bolokwa lehono. Lapa le lengwe le kgethile go dira poloko ya bona ya private. Mokgatlo o re go lahlegelwa ke maloko a seswai go šile sekgoba le kalekaleng leo ba tšwa go gona. Gomme mokgatlo o ikanne go tšwela pele go thekga ba malapa. Es re tlo ba boloka mmamotlamo re ba boloka ka dipelo tše bohloko re tseba gore ANC lositše kudu-kudu malapa a bona lositše kudu-kudu empa seo leng gore ba se šile mo fase together with their BC members re tlo kgona re tšwele pele ka sona se leng gore re ka se bolela mmamohla o mo setšhabeng ke gore re tla tšwela pele ka es mokgatlo wa ANC re berekela setšhaba re gopola maloko a re šileng a seswai. Ba malapa ba tša sehlabele ba thabela thekgo yeo ba e hweditšego go tšwa go mokgatlo wa ANC. Re leboga thekgo yeo re e hweditšego go tšwa go mokgatlo ebile re ipiletša gore ba tšwele pele go dira bjalo. As a family we were so saddened and it was very painful, but as time goes on I think we are becoming comforted by what the movement, the African National Congress is doing so far by helping us, although we cannot take away that we have lost them. Nakong ya ge etetše ba malapa ka labobedi mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o kgopetše ba malapa go ba le kgotlelelo ge dinyakišišo tša ga seo se hlotšego kotsi di sa le gare di tšwela pele. Go sa le bjalo mokaptene Simon Mkhulu Bobe leloko la SANDF yo a hlokofetšego ka Democratic Republic of Congo DRC kgwedi ya go feta o bolokilwe motseng wa gabo ka Kimberley. Bobe le bašomi mmogo le yena Lance Corporal Ivan Tabang Simono ba hlokofetše nakong ya ge leraga le tšhologela ka sebong sa bona sa sešole ka DRC ba bararo ba go betše. Ba lelapa ga mmogo le ditsala ba ne ba tladitse holo kwa toropong ya Kimberley go tla go laela Bobe wa dingwaga di le 35 yo a tlhalositsweng jaaka monna yo a neng a na le seriti. Mogolo we Bobe a re o na santse a lebeletse go le gontsi go tswa mo go morwa rragwe. A re le fa tota go tlile go tsaya sebaka go amogela ka mokgwa yo a tlhokafetseng ka teng ba itumelela fela nako eo ba phidileng le ena ka yone. As a family we feel saddened by his death, as hurtful as it is, but each and every day we are trying to keep strong and celebrate his life. Tsala ya ga Bobe ya re ga go bonolo go amogela se se diragetseng. My heart is broken. Farewell my brother. I hope that in the next life you're doing great as well till we meet again. Ba dira mmogo naye ba mo tlhalositse jaaka motho yo a neng a ikemiseditse. He just joined in 2011 and then after joining you can see how determined he was. Immediately after 2 years then he was a leader already and now it was just his 13th year and there's a lot that we were expecting from this young man. Ba lelapa ba re
le fa tota ba utlwile botlhoko ba tlile go tswelela pele go mo gopola ka dinako tse di monate tseo ba nnileng le tsone le ene. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Ka go le lengwe morutwana wa grade 10 o hlokagetse morago ga go hlabiwa ke morutwana mmogo naye sekolong seo se phagamego sa Photane ka Mulamula ka ntlenyana ga Malamulele. Barutwana ba be ba tsenetse moletlo wa setšo nakong ya ge go phulega ntwa fao motswa sehlabelo a ilego a hlabwa ka thipa. Morutwana o kitimišeditšwe bookelong fao a ilego a hlokagala ka morago. Moya go foka wa manyami ka lapeng la ga Mthombeni. Se ka morago ga gore morwa wa bona wa mengwaga e 15 Innocent Mochabi a hlabie le go bolawa ka thipa ke morutwana o mongwe. Tsamelela kan bulabula na yena Innocent ngwananga a ku mane nta ba right na mina a ni tshemba hi ku ya leswi a swi vurisa swona ku u ta ba right. Kusuka kwalaho u vi a endla nga ri wa tlela nyana. Loko a pfula matihlo hala ni sho a ti byela ku hambi no humini o ronjana loko hala ivi a hlangana mi matihlo a yimisa voko ako. Tiragalo ye e tshusitse badudi le lekgotla taolo la sekolo. We managed to call all the learners in the morning to officially tell them this bad news and try by our little knowledge to comfort them. Le bjalo, bolaodi bja thuto bo re bo dira dinyakišišo tša bona. We are working very closely with the police so that more information can be gathered. Ba lelapa ba re ba kwele bohloko ka ge ba be ba letetše bokamoso bjo bokaone go tšwa go morwa wa bona. Ke ba tseba maboa, ditabeng tša SABC, Mulamula, ka ntlenyana ga Malamulele. Le sa amogetswe barutiši bao ba ithutetšego lengwalo la diploma ya grade R ka North West ba re bokamoso bja bona bo swiswetše ka ge lengwalo la bona le sa fiwe šedi bjalo ka lengwalo la borutiši. Barutiši bao ba re ba sokola go hwetša mešomo gomme ba re ba boditšwe gore bao ba ratago go ruta grade R ba swanelwa ke go ikhweletša lengwalo la thuto ya motheo la bachelor ge ile gore ba rata go ruta mephato ya tlase go akaretšwa le grade R. Baithuti ba ba nang le didiploma ba retelelwa ke go bona tiro le fa ba ithutile dingwaga di le 3 go dira jaaka barutabana ba grade R. Re tabogile di office re tswa ko second office re ra go kopana le bagolo ba batona mo thutong ga ra ba kraya ha re tsena re kopana le uso mo re bolela gore e tsamang le go bala because course wa nyena total ya sa tlhole e recognize. Ke ne ke shebile gore ha ke ntse ke bereka ke tlo go itsweletsa ke dire degree e bone ba e batlang, so ha ke sa bereke ha gona gore nka tswela pele ka dira degree. Bare ba ka bo ba sa tswelela ka dithuto tseno fa ba ne ba itsitse gore diploma eno e beetswe baithuti ba e leng kgale ba le mo tirong. Ke ne ke kreile mmereko only to find out gore principal o ne kreile mmereko go ene wa bua gore diploma tsa rona di face out. What about batho ba setseng ba le mang first year go dikolong this year ba ira the same program e rena ba re boleletseng gore ba e face out. Borre ba se ba ikgamile ka melato ya gore ba patele di loan gore re kgone go bereka re ba thuse. Re sale fo ba lefapha la thuto mo profenseng ba tlhalositse fa ba ka se tshwaele mo ntlheng eno gonne go tshwanetse go tshwaele lefapha la bosetšhaba la thuto jaaka ntlha eno e ama mafapha mo diprofenseng tsotlhe mme lefapha la bosetšhaba la thuto ga le a tshwaela. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Bagesho a ibe boroko go laetela tša maemo a kakanyo ya boso thobela.